Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Henyotre Border Dispute Redressal Forum, henne kasengi balang kalawan ban pensyai sekilat Pathai Kubor, halor ki art ligi benta ki balam mi, akilat Pathai Kubor ki bakintub, halor ka jingong jong ka forum, bala da ki pajba karbi kim tenat ban syong ban sa hapo Meghalaya, kila ban mi no, bat kila ban let no syaki jaka ki baki wan, kaba arpat kadai, bala da ka entry tax gate, ne ka khardop lum khajana jong ka Karbi Anglong Autonomous District Council kadang yai ne sa hapo kasnong khanduli kan jiab yang kumbajia hamukro haba pensai skilat Pathai Kubor haslong press club halor gitegi art ligi benta uba chandame sungo obade chairman jong ka Henyotre Border Dispute Redressal Forum ulaong bahalor ka jingong jong u bala da ki Karbi kimsuk ban syong ban sa bat ki pat khasi jaintia hapo ka jilla kila ban letno kadai namar bagi pajba jongi ki susha pendik bat sya penjenjar ki babun ki liang ki jat benreu Karbi nalor bagi tei ki jat benreu ki la syong la sa ka jaka puta jong ki pat khasi jaintia hagabaya dei pat bat ka jingong jong u balada kani ka khardap krong khajana ka badan ha khanduli kandang ne sa ha ki jaka kan jia kumbajia hamukro uba sungo ulaong baka jingkren jong u kumtei kadai namar na kapor sa kapor kila yakendo ye ki bor ki bahalor ki badai khmi halor kani henre hedo menta amshim ladon ki bashim khia ai ruem Nagalian jogi bunga Henyotre Border Dispute Redressal Forum kabang ini ai kertem HPDRF daga syafok mandagasi nidon ban bersyai Kamtam yagi perdau persnam juga kibasyong kibasa hapo juga ilaka lapang 64 bangam reliam kebagi jutik paiba antar ulokot bat yagi khul kebeuk yotra di barokowe halor kini di sau tadi kimat kibadon kame kibagi ngide bagi sekeututan akum kene kepor kalau sorkar kadang don publik dipekre berpek do yo purusa kemudian nagalian jogi kung ke forum ba siketin nagalian tu ngaku Sherman ngakuat pun syai halor kantu ke kubor ke babi hau Highland Post akaan pusat merek udah penai udah hisnam bohong ba kidon atlet di point selain di jimbo di jiksisha ke keren tu kawe kedai ba ngaong di Karbi, pada di Bun, pada di Singapura, ternak bersama sa apa kejelah jadi di kemah begini mino dan ne berlek di Jakarta juga kikiwan nadu bersama dari Thai Pulau Kuma. Bagi kebot kebaar kalau kadai, balada ketuga entry tax state cuma Karbi Anglong Autonomous Council. Kadang ne kadang sa hantu pos nong kanuli di kan jia biang pembajia hamukro te kemudian ngandol permusyai ya kani ode pengakren haga tugas ni kabalong meeting akan duli haga aru jong nunai te kadot kejing ya keren jogi nang bagafon ba i reporter sarai reporter di jong Highland Post te ya thu ya kata kumba atayo tam prai muswa ketu kejing lang kabalong haga ilesi aru kemudian kita diperlok kiba ong yana ba mem na emi yo bor ni mem de ban mem don hok ban be snong yo no bro hake sini de bang ong ki Karbi ban ani hut kimsuk ban shok ban sa ban ni ho Meghalaya ki ba bi le no si snong ba ki shok bisa hut ai thai te lor ni ngana got ban persai ni ban ong ni ba nitip barok isa yosneo ba iba imeru da ikut itam snek palate isa oke mino nang ne tingiru ni persai ni long sisa kita trairi trai muluk kita syau basa kok haga ni jeka bernilong kita kong parang founder of the land te ngagren ni gani de jikdo namar balai di priu jumi kisah pendik, kisah korsor, kebun kilian hanya ni kijai beriu. Nah lor bagi syok bisa hapo
kejaga pok kende bersiap jogi. But segawai lada kende kita dak sket kedang nek kedang sapor kesnok handuli kan jiap yang pembaca koro. Kamu ba ni ladang lupa kata pelan pan kendroy lene pan kenshoy bahkan jiap aku ba jiap yang kamu koro. Namar ni keren ni gani lakat musim ngirap ya kendu ya diberi jong sarkar yang government ya udi putih komisioner jong West State Hills District omla ongshu ngila ay kita di memberendo kita kecik ya kendu paruan yang chief secretary yang berjalan dengan liaru ladang apa kelah galai tuwe dari jong penai ni mentau sudah ngirap ay kata memberendo but ngila ya turun details yang kecik ya diberi jongi ya kendu itu mentau kim sim kia ban rai kan kacung sai di kumalong benda kajingnya kan at kalau dek cia dia nama kata nagal yang jumi kum ke forum dia iban dia ke sorga bagadai bersyukia ban penek pensa ban rabi santi kumalong benda baru ngilaya jingtip lagi bagi archip minister yang berkret balik jurip yang kini kejaga, kini khasat dari jom belai, yang kepada orang dem selang, hantar senang berdia khot kobiang. Di baru kepada pak sedikit dan wilayah berhenti. Rehat taruh kata kecil lek jurip dari kecil ia juga chief minister kapan orang. Imat baki orang, imat ia dem situ. Namar balik orang kita hadir berbi kini kecil dia, la arsi chief minister kali. Bana sausit ipiti chief minister ban SP jogi arli di distrik jogo bes kerbi anglong ban bes di distrik lekendu hinrai kim sob simkia dagru kom ka bede ban rai sung sange te halor gane ka nongre bagi sisa ni keren ya gane bahkan dia halor ka jingsha ka jike ka bagi brew jogi dia kan bagi ya kendu kubang ai sakren barwa ba ibriu jungi di badon sete iim ba kimar ki mata jungi baro kimarep ki ba ki bemi mo kum kisok baingon kum kisok mungkin ijhur berbunjai nanta ki kenyang rendia nanta kikai ba kiwe di kimarep jungi kini kimarep jungi kim ya yeu sekosa om don nom timre dia yeu betak suko megalia ba kibriu jungi sedei kidei di bentuk kini yo bisa berperak na yin ban le yo kisani atli hak kita kimar ki baki kikit bagi hayo nanta kita yo ban kilian tidak ke baki hangi kini yo bihat kim yo shu ban di kimar jungi ba kim yo la di su ban kit ki kimar ba mati baki ki don kamar kesi kata kedai gue jinge ko rawa pasal gue wan hakapak ka sitomu kini ki karbi ki pakalan dia ki jungi nanti ke pola pak terlopon ban phak le sumar le ban wat dawai nang ne na po petelian na po West Hills District ki obe ki le cipo asam cipo karbian long cipo operate cipo di ki don hospital seteo kecik kalong kani pokok kita kita ke hospital kim la ban le tang bagi beri jungi kim singau tu ya kata tin asame ya kata tin karbi ke bak kim nang hirup ban keren ban kim nang ban pule ban kim nang ban tho kene gede gue kecik bagi beri jungi mentang ya kentu te halor kene ni bakhiam kirpat biang ke sarkar bari musim biang ba kapoy ke balai ka ba nana mo ban keren kalau kene ba laskat tole mentara jandap lai banai pura kene ke jingi kan kalane kelasa do menta te kumbang na ong biang nanduk kene mana sarkar kan ong yang mat kedep situ kam simkia man sempan warab yang kesuk susah ngelor ke gijing dena kalian jumihi kum ka forum lada ka sorkar lagi arsokar kim simkia man rae ke susuk susah kloy kan balak maror marba ngeli isang sot balak gijing bagi briu jumi dia gendu wat ki bayabu keladon marba ki biok dawa ki da shinsu na lorong dijaka kita dibajengai tinggi singking di bihan hospital unta terter bisa ke pakalan tigumne
nyimban se ban ship ya galai ban thor ok sega Human Rights Commission ni gane dei kamat ba kongsan ba ni don ban kundu ya sorkar bat sewe kumbang ngali i bagata ke jini penbai put kali ya sai kata ke jini keren ni sorkar te kumbang ini sai keren barobor ba lada kumno ke sorkar kumni ngan keren di sisa hagani ka artu ba dari jo benai beledep ngali ketu ke chief minister jo jalan ngali ya bat ni yosnya ba namar ba ya ke blok bon hake jing dia ke blok bon la pia kita ke ar berta ka khandui sia sektor ba ke blok bon sektor de nios ngeu ba ga dot kata ke jing tumu jo ki ba ya keren swa ya khandui ba ke sia sektor hamta ansa tak ba ke blok bon de ga ni nang liam jing ku forum ni ma dia namar bale ba nadu kasneu khandai spa sa thewe san theo ar ta ter Kadon pe tak kata ke kamar di transfer ke blok one. Kam don kata ke khanduli bar sia sektor. Dan apa kelak khanduli bar ke sia sektor kata pi tak nak ni khandai spa yang conclusion ni. Ketahu ngam nyimla ban syai ha nang no gumi. Kani khanduli bar ke sia sektor. Kani yo lese kate ke plan budget dia sorkar. Di dawa anda ka kalian chief minister ya kata kama o ma em kam don kum kata kecil temu juga. Bani keren supaya usia berkandungi. Jadi temu baik bagi keren bagi sendal. Dan hadir nentang ayo sengaja empat bagan ini kerja orang komiti empat. Betul le sorkar. Kebak kridu deputi chief minister Jomi mas yang balanggar. Omba bani keren supaya berkandungi bagi agak usia sektor. Tegi ketu kumba chief minister orang kolari ini ada kebak arti. Ni ketu yang kerja orang komiti ba kinle bekik kuba chief minister wala kula hari ke omdei ban ya keren chwa ya tak khanuli berada kapsiat ade no se ya keren pada keblok ya keren be sisundot kebetulan kam dalam pan ya keren di keblok namar pala na keblok ka wajib ko megalia automatically kapsiat berkhanuli kalawan lupa omdan isu e dila ya keren chwa ya khanuli ber kapsiat sektor anda pe khanuli ber kapsiat sektor ka asam kan yo ka karbian no termos kapsiat kan yo ber bamba gila de huni de besuk Hangne gede ke cupi, nangne gede ke cupi. Te kan pentut ke ini begini touch pada keperluan baron kam syarum sakat saat itu diminta lagi nama good jom ini kan dulu berkapasitas sektor. Tiga gede ke way ke cik doa cupi. But sekawai gua nangga gua benong kumbang aisyah keren berbor. Ya ke blok setang beri transfer. Om don isu. Pegi hanu mentah kum ke forum bat kipat yang senong hi jongga blok baru kowe ida wabe beri transfer ya ka blok jugi kat kum redap sobe dan ugas nama na spasa pra dan dari hati istri tafsir desa kowe ngemut benok umde pangi wan anne bat kren top kan syukur bila dia selok ke baru ki beri jugi ke blok cite bat nilai simu ya galai ba lada wan tan pun usam juga ia kalabang nang pelur bat bakam perliang ko dep survey dari kita di art degree district council unit ke charmi kiril sebagai unit fasilitas terus harus nemceja tunai sepak satu orang ladawan tangga ni sebuah perliang pun lebih nyimda wasu ia baru blok pun namar lada ni baru blok pun dari asam kerja belum hamata namar ka kurset syadu salanjut kumagi orang kecil ni bersyadu cejan hamata berkumpul di baro lada ke asam ke penpai ya baro ki area juga bok yang ke blok 1 blok 2 ke western Vietnam ni daw nakalian juga di blok 1 ke blok 2 ni keren mentang ya keren di blok 1 nakalian juga di blok 1 ni daw wape kan kata ba ni kunalo pa entrelang magsota haga ni gigi berbeda ni kunalo pa entrelang tambah pada kumno ke sorkar ke dek bantu dek ke banginawa berkata kalau mereka transfer biar dikecilkan buka juga berokspor. Batlada kesorkan asam kemuncul bagi transfer yang dikecilkan juga chief minister juga jalan kali aku dari masa itu. Biasa untuk kemudian perbaiki akan mulai di kesana juga lama. Bagaimana delegate juga
autonomous kelebihan autonomous konsep. Kini mereka dalam bahan utara kepada kita ini ada yang belum melihat apa di orang tujuan. Bahan dia lalu bentuk sebagai National Human Rights Commission kalau di sekitar di beliau di dalam sesakan di Surabaya di tidak malam nanti. Habis ini dia berketua Ijin lupa juga semua, bantuin non itu ya kata yang taskin. Ti, kau sebut kenal ujian. Agak arto saat tarik jom penai April, ada lebih itu berjikenan. Nah kalian cumi milih kendu ISP bagi isi jam West Caribbean no. Milih kalian mat kumpul terus terus saya diskusi untuk. Ti, niham tu milih berpau di Beijing doa. Ini si omba, nah kalian cuma ngan thọ Cirebon kan apa sampai Cirebon dia ngomong autonomous council ban penduk ban wen no egeri itu taske jadi ketu pilih itu kursin ini di DC RSP jong ada distrik ban kadau ngomong ban wen itu taske gede you know kan di omba nyinhum ban ya sukno baki karbi kan onda karbi ngomong autonomous council kan ai deka officialita lani deka notification pala pendam no sudah di egeri itu taske gede kita nyimpan objektif na kalian government ngamar mangiru bang keren mending ledep aja ka notification ba ya sorkar ban aja di top ban tek lagi giban ban rapi yang disuk na nyimpan objektif bang sorkar ledep thon kan ledep thon ke sorkar asam ban ke jadi atau masuk council ru ledep thon kan ledep thon cukup kan karbe ang autonomous council halor kani tiada kalian jumi gila persang ban kedua konstitusi yang pre kedua higi dia siapa ipa yang matom mau belum siap dari sila pelan no tinggal yo banyak kedua buat baru di siap bro yo banyak kedua ban pani kata kecil saya pak satu ke depan kata kok saya kerja no terus langsung Kemudian ke National Human Rights Commission pi bagi lah syasu namar ba kumang ni wala ko jing ya ko ibro yung kedua tan na daw ni jing pakaman te nakalian jumi in iPod terus ni resorkan pagale elor kani balanda sorkar kambe pos terus ni nyimpan seban ai na bagi project human right commission in part of protocol in penkenya tak protokol pi kepada komne kepada yang tu bentar ba lain bentar balai itu bercakap untuk kanduli juga akal di nambai jadi maksud tu ketua gate warna kalbi along autonomous council haki khidmat kiba asli kesorka jela kimot mania berbaik wud berbaisa kambe ka gate ke balandan nadu unswa deka jithu misotu wa nakanya ka kalbi ibu khnang i ketua gate bakenyo ban kamtrai ya ka kalbi kata umdan jita tim syu ahnu bat yang kata kajingkeli bahwa hadim bagi pajak kila iki lain min surah dan ketinggi kena habran ki al cek pendrio akan duli kila ewan ki SP DC Henry hadu mentar ketua gate kadang ya bat daga basai ni keren ba kajingdan ketinggi don jog tua gate kadau ko bakam koksan kade gajing tulap palat jong sorka ka jomi kajing tulap palat jangka Jangka Hills Autonomous District Council. Kibam suatu ialah kajing ya ka ikhtiar ka buat ko kidan halor ka khandau ka siap ko bala ai buat ka section kamat dei ka disputed area haba ka dei ka disputed area mano jumlah aman buke ladak ka karbi ang ka buke ka khanduli Jangka Hills sudah buke lang kita dia maka di disputed kadang ka claim and counter claim ya saudara Henry Simba kajing tu jangka sorkar asam bat ka karbi alam atau di council ban bu itu gate keribat kikwa ban kam try ya kanduli bahkan poibet siapa asam kamdan su da kawai kadau halor ka tu gate ka nanti bat kawai ngomong sang ba nak ban ansi pai ini sutu ya kajing sutu ya kendon ai Haku pada itu ke blok 1 atau blok 2. Kamde kajian Knipur misal dengan Asam atau Meghalaya. Kade kajian Knipur misal dengan Kandi Along Autonomous Council bahkan jelas Meghalaya.
Mana kapor mi ini ke karbi ke ba persiap ban sim ni hilang kita di ba de pun kelumar ter. Ikan ni kecengkeli ke sak ba ke ke sorga ke jomi kan le nam tadi perdo ke personal ke jomi ki ba la sya jenjar la lai banai kita. Ika shop ya ka sorga ke jomi bat ni kami dan ni kan yang jomi ku ka forum ni ai tip ka city social secretary ada manai da thol ko jing thol ki ba punya apa ke ka bajia hak ground zero hak badai kanduli jengkeli ki mi bukan ka sorga ka le i holok tu city mal ai ka tu de manai bat balai ka sorga kam sinkia hadu ka khilmat ko buta